Mwasungio ma Usakuani otondo maende na utubikia ndini wa Usakuani 2022 na ninatwambe kuona tutana mbothi kula kuimwandiki na musomi utu wa Mobo Robert Mutuku la wengaliko sia kaiti musi kwa Muyumbe Musakwe Joshua Kimilu. Ninatwambe kuona mabisa ma ebindani ila Joshua Kimilu ukunenga wa certificate yake ya kusakua. Total registered voters, we have 65,188. Total number of voters who turned up to vote, 42,003. Percentage voter turnout, 64.43%. Votes cast in favor of each candidate: Kevin Sila Kaloki, 611. Joshua Kimilu, 21,175. Joseph Kiora, 908. Gabriel Musiu Maingi, 62. Richard Katemi Makenga, 1,697. Teresia Mbaika Malokwe, 9,057. Anthony Chalo Mangeli, 2,479. Patrick Musioki Mbevi, 1,783. Thomas Mutisia Musau, 1,160. Benjamin Masina Ndambuki, 63. Gideon Musioka Ndambuki, 740. I, the Constituency Returning Officer, Vincent Saroni Setabao, hereby declares that Joshua Kivinda Kimilu has been duly elected as member of National Assembly for Kaiti constituency in the on the 9th day election held on the 9th day of August 2022, signed by myself this 11th day of August 2022. I'm happy the good work they've done, and also I want to take this opportunity to thank God for this opportunity He has given me. It's not because of my power, but because of the power of God. And I want to say, I want to thank the people of Haiti. First, I want to congratulate and thank my wife, Josephine, who has been working together with me all through, and also my supporters and the people of Haiti for giving me the second term in Parliament. And I'm happy because they have trusted me, and I promise to work tirelessly to make sure they get services, because I've been working together with them. Right now, I deliver. I want to thank God for His power and giving me the chance. Thank you very much. May God bless you. May grace bless you. Watu wangu wa Haiti, pia nataka kuwashukuru tena na tena kwa vile mlifanya, mlinipatia kura zenu sote. Nataka kusema ni asante sana. Wale ambao tulikuwa tunashikana na wao
imeisha, wakuje tukae pamoja tufanye kazi. Mambo ya siasa, matusi tumeongea na wengine wameongea imeisha. Kama kuna mtu yeyote wale ambao wamenitusi nimewasamehe na waomba tushikane mkono tuendeleze Mungu awabariki na tuendelee kufanya kazi pamoja. Kwacha ndivyo kwa ya omosi na kujipa ni obamwe kwa karibu sana ina baka On behalf of the 10 users, I stand on behalf of Chama cha Uzalendo. Mimi ni mzalendo. Ninasema kwa MP-elect, I personally wish you well as you take your second term. Utunze watu wa Kaiti equally without grudges. Leadership is about working in unity. After being given the mandate by the people of Kaiti, the people of Kaiti have given you the mandate, watunze without discrimination. And ile maneno ya siasa za fitina ipishe Kaiti. We want peace in Kaiti. Hatutaki tena Kaiti iwe black spot ya siasa in the future. Thank you very much. I wish you well. Niko ate musaisiani wa bikia na kwiyonea na metho na ende no ni andao yututhi mwingi vala mwandikitu wa mauvoli na musangi wendene wa skulu wa Mwingi Boys nikenda tukabikie kwigwa na yonza mayo Usakuani na mibaka yende sichao kisione kiu otondo wa bikia na kwiyonea ngalikoni ya Makueni kula Robert Mutuku ngusanisire bikie na kwithiwa na nduthile bikie na kwithiwa na ende ni kwate kana uwa no kubikia kwithiwa uyate wa na uivikia na kwithiwa nikenda hateti alama na vikie na kuniwa kura ni mwenende makavikie ukwata akio ya kuikalila ivila na kutongwesia enende ivinda hila ngai ukuvikia na kumanenga. Faith niwe nayonea ndo kwendie ya unathie ve sorry netho ndilika nondo taweta tumi mtu wa Jakoya na nilikana kami mkange ka ondo yu mwenendi na ateti usiaise matangazo ono maendera kuka ngoye iko na eithe agenda mesi vitale aya wikalangi tokona watana siangaya yengi otu odhiuka tuka naindi maisha betha maili une kitu ya siata tuikwetela tumanye mwenendi akunie kula ata naindi Veronica bena maubo tutumiwa ni mutangasi tu Faith Mutindi na Faith Mutindi kuyangaliko Syamboni kilioni cha Mboni Kadhulumbi kiseseni cha Kadhulumbi na ni wodini ya Kalawa na ni kiseseni cha Ngaka ni nayo kisese cha Ngaka kikako waya ward na ndi tutabia kana be maobisa manzama ya Usakuani eli mabikia na kukwatwa wasese kana ambo bitange wa isuba une ngwethwa ngisokithia ngutabie yo undu kwende yanga liko isu Syamboni tuyamba kwatiania na mwandikitu wa Moboli na Musangi kimanyisoni kana kiseseni cha Mwingi Boys atutabie ni cha ukende ngalikoni isu lina Nengo kwa titenesa Veronica SYOMBUA na Faith MAKENZI Movie Studios msina wa Masako na kwa neva skulu ni mwana wa
wa Mwingi Vala ni voting center ya constituency ya Mwingi Central na vala bado kura na SYOMBUA na utala na mutangasi wa kilo bunge kike Mwingi Agati na ma MCAs mava ma ward zanza tusia Mwingi Central sub constituency maviki kutangaso lakini mbikia yu isa soina yende kuma kwa chana vala returning officer va Mwingi Central mbai wavikia kueleza kanane wako atasimo ya kuthina viatoa mudhangu ma forms ya kura ya presidency ya va Mwingi Central na atueleza kana SSOini kasioke na nivo muyumbe na vikieta kusinda ukatanga so vama na kwa mituki kwa na provisional results ya va Mwingi Central ne kana muyumbe na kivilani yule ni Gideon Muliongi na unaungamite na chama cha Wiper ni kwa nani embe anakufikia na ila univani mpaka IBC kumtangaza kana embe na kura ngilimengo 3 tumbe wa kura ngilimengo 3 tu vala wati ni Lydia Mutambo anayekiwa kivila kie na wala inge ndewa mkawa moyumbe ula waivutene jo Mutambo nake ule nakitia kivila kie ungua chama cha Jubilee nake ula na kura ngilimengo atawe ni Mola Mutambo nake uko kitia kivila kie ungua chama cha UDA na indi kabindu mbio na mukiti yongameti tukunikila upande wa ma MCAs mekana va Central Ward ila ni Mwingi Central Ward ula kuoneka atongoje ni bana tsila ula ni mukiti wa kivila kie cha MCA ngwa chama cha Wiper na ula inge ni former MCA kana ni waivo MCA musakwe 2013 na abalikuwa ni kanini America ni nono na ula sakuto 2017 na atena chama atwazinga nikone ya kivu uadini ya kivu ne kana sami munyizi ne ukone kaembe ula na ake una kicha kivila kie ungua mavle wa Wiper uadini ya Wiper ne kana Joseph Kasungi ne ake kuone kaembe ula ne muteti weyonga miche awadi ni anguni ni ula wembe ni Jeremiah Mutua nake ula ni wa chama cha MAKENZI tuithi wadi ni Amoine Cornelius Ngumbao ula ni muteti nake weyonga miche na indi wadi ni Judith Wanzana nake ni muteti utena chama mavoa ni results kana matokeo nikafikia kutangazwa kwe une kwambia saa 6 ulikuwa na aro wava Mwingi Central afikia kwa sakana asio kivu kumenovi kwa une ni ukafikia na kutangaza matokeo na tuwikile bunge ni kia Mwingi viloni wasio kana Mwingi West na vala bado aro waku ni John Mawasi utamafikia nake kutangaza kura hiyo vala mende ndateka siya mwisho ni kana Charles Ngona na niwe mojimbo wa kile bunge ni kie Mutongo eti ana kura mbewa ngili 19 akachewa niko kimusana olo na minister Muveani wa environment county na Kitui Patrick Okimusana olo ngamire na chama cha MAKENZI na kena kura ngili mwanza mbewa ngili mwanza akachewa ingine Alex Wambona olo na MCA wadi na choma dhana na kena olo kukitia kivila kike uyumbe ugua chama cha UDA katiwa ateti ala mwanzo mwako kitia kivila kie Mwingi West ni ateti 13 tukunikila ingi kwa matokeo ma ward isi ya Mwingi West sinya nika nangu tani ward mutoti wa kivila kie siya ulani Harrison Maluki miwa ni ward Harrison Maluki na ulanga mitana chama cha Wiper na kuoneka embe tuithingu tani ward nika nani Stephen Katana na ulani wawe unaikivila na anafikia ingi anaikivila ni chamani cha Wiper anafikia ingi kuungama independent na niwe ukuoneka embe ingi ni kiamo kiedhani ward vala Anthony Musyoka kuoneka embe ulana kiko kivila kiungwa chama cha Wiper ingi wadi ya chome dhana kura siya MCA inafikia kunoa kumana na kikucha umwana wa muteti wa
Ola wongamite wodi ni chama thana Stanley Muthengi na ola ngamita chama bebe kutiwa methayo wake mwini wa thanza tutina wako nengo lingilea wako kitia kivila kini IBC na kulingana na mawasi ni kana uli aro wa Mwingi West kura siake methana nisio vikia kukuna utina wa Usakuani uende vala mavikia na kunengane matukuala kura isiake methana ikavikia kukuna kuna kumito kunikala ne mwingi Yolo kana Mwingi North vala moyumbe wa Kisioke pa nzengo ovikie kutanga so inge na no vikie kukwata vila kiyingi no sakoyo vinda yake ni engwa kama kia Wiper vile kwa ati kura ngili miongo 23 maana 5 na miongo thanza tu ati ni John Monovena ula me mobunga la sakoto 2013 ula enga na chama cha Jubilee uvikie kwa atakura ngili 17 maana kenda na miongo 8 na kenda akati wengine Charles Mwali mwana wa UDA na ule na kura ngili umema na ile na 18 atu kunikila nzini wa ward 5 sia Mwingi North nika ward ya ngomene mzungi ngwele no vikie na kwanza kivila kie mkiti ngameti atene chama ward ni asikuru ni Kimanzi Mwange ula ngua chama cha Wiper Varaka ward ni Muthengi Ntangara ula na kiana kia kivila kie ngua mavuli wa chama cha Wiper ward ni amumoni nika Titus Kasinga ulame ngameta na chama cha CCU na kiana vikia kukwata kivila kie ile kwa yu mautano ma MCR ward ya Kiuso no mande vala tunaona aro vikia kuelesekana matokeo sile vikia kutangazo ndio veona two issues tunini ndino atatiele alame mnyoki katoni na mwema nduko vala atatia kivile kiki na masemba mavyumo na no totele kuma kwake avikia na kuto clarify kana kututavia nowe ula wavikia kusimba kivile ki na inge na mwingi kisioni kia mwingi ila ja mwingi leta wala ja mwingi ina iliyobunge itatu no MCO mwe uvikite kula kutaka ku retain seat kana no vikie kusakuwa ingi na ala mwende kuma va central va MCO na vikia kusioka tuthi Mwingi West ni MCO suma nguta ni vikia na kusioka na Mwingi North siya mandala meivela na maina vikia kusioka kwa yunde toini tukuondea kusiatia na ndina ndito mbinge mavanto mati ya ndina mwavama ito nusu kwa kustudio Veronica na Faith. Naindi ni mubea lina musangi kwa ngewa isu wabikia na kutunengelelia yulu wa mosungio astu ma Usakuani musesiane weyiwia kana Gideon Mulyungi Mwingi Central nusiokie kibilani ungua chama cha Wiper Mwingi North Paul Nzengu wa Wiper nusiokie ngi kibilani na abikia kana ni wobikie na kusakuwa na aingi ma atitia su ni mabikite ni alame ikalile ibila na inde nienda tuthi kuyangaliko sia kaiti tukwatiane na Robert Mutuku atuelese nacho ni chao kiende tunawika tukana nukukwatiania na moyumbe wa kaiti Joshua Kimilu na kula kwina motanu na wenu bikiye na kunengwa certificate ya kusakuwa ta moyumbe wa kaiti Robert. Veronica wina Faith MAKENZI ikisioni cha Momboni dhini wa ward ya Ukia nikilio mbunge cha Kaiti county ya Makueni iseso ya kutala kura ni edhiwa yaendeane sawa na kuni kuiye vinda ya saa ya dhela saa 10 sia kuicha na hindi atanga kana maminosi na dhino nyuvanioni maminota aswa ku maward ni inya sia kilio mbunge kicha Kaiti ondo mwena mbunge wa kilio mbunge
Joshua Kimilu ulotuye mbunge na wawabikia na kusinda atiwe ni Terry Mbaika wa chama cha UDA niwe namba ile na kwa ojutu kisioni kicha momboni banani musi kwa mheshimiwa Joshua Kimilu na ene ndia ingia lo mona bane mabikie mamikiti ya mamira kura sia mino talwa iwa amwemokie ba mwandone wa saa 10 ni kana maende na kutana na meno tanu mwingi kuona mutongo iwola mabikiyo sakwa anasio kithia ingi kibilani ndinenanya namwe ninewa mayase kana be miradi lona atwa isi imenda amino kililie na ingwithi wantinena onamwe ni kana matuelesie ni miradi eba ela onekite na nichao mekwenda amino kililie na nichao kingi mekwenda abikie na kwika indi kwa oyu nenda tukwatianie na mheshimiwa Joshua Kimilu ni kana atuelesie yoniki wendie kusioka ndini wa kibilaki mheshimiwa wake wata na minosi nda kibila ekana sikana nake wanesa na newa moyo mwingi pyu ni kwenda ushindulanga yutu nenge no shindi munene nambe na beta kuweta kini ambato ngiaunga imuvea ni kwenda nuna ndethisia na ndongwesia na nenga campaign sinzio nitungia mapasta kana kumanga imuvea munene ni kwenda advice la mana nengie mana mbiyo na ngwande kaise kweze umia ona ndika au kitondeka nene na nenda kwasika na nene kiekeu na ino ni oshindi munene pyu kunenda kwasika kanani na tanu na supporters mako andu maka iti onthe waisia research yorusiokie itu uniye kudanesa lao ndino nguniwe ni kaiti yonthe wenthia painga lekwemwe inandea yonthe mothe mangu neiye usini wona ni wakwenda kana undu manambiye ndo kitumi chako cha kwitekebela ki manambiye menda ni tekebela niende na mawia mendesia takusogesiana kwike mastima kusovya malelu na kutethesia ndiwa na andu maka iti kwa jumla na mheshimiwa Melito sioka kibilani kingi itinawakwitha onai mutongo ikwa miaka 5 kindu kimi gitumie nona ile kusioka ni kwenda nina ciana mana ile ya miongo mwanyanya ila sindha andi somethia ndi waite ya seina ni thana nyini sponsite na ciana isu imese form tongi ise mwaka wambe university ona juba atu ebe siokie cia ile report university mwai wa kenda na ciana isu ke kandi ndina sioka ngibelani masomo mo mabikabau na waisia family la ciana isu mete family sinde na we kwatio wo maloedi ni masomethie kwa huo na mboya cia na isu ni tumingwata kula mbinge muno cia kitai nundu ni mekwewa mayenda kusoma na nenda kwa cia kana kiuni kitumie nenda itekebela ki ni minukele mawela me ni endesie peke MTC ilaje kilungu ilato na tabaka iti na ibiketa kati na nongwenda ni minukelelie kana cia na withe cia John na ndacia kana project bingi ni na inambe cia ije inamba kudala na icio ngwenda kucoka kibela nikini kana ni ndela kuminukelelie ushimo we project wiki ite utona kwasia hii nambisie na namina na nitethe nende makaiti kana sikana pena project bingi muno nundu waisia inakie maskulu mengi ma secondary na ma primary waisia ye skulu tawa changa ni wakie ngoloba na kangoloba skulu wa Makongo na mbisia skulu wa Choki primary na mbisia Changela secondary na mbisia na ka social arts na no nasika na pe mirati mingila nikie isunamina lakini pe ingila niende na ka na chakatoni na kundu kwige batoka ngodi ni project mingi bila nikie lakini kuingira sika tito nawe ta KMTC ilaje kilungu ndasha pelelo wala mila tunaitunete mbesa na tukanengwe na uende itone na wakuma kikoko kwendo bika Sultan na uende contractor site na usitu kwenda alami usini make sure na kwatania baya windie ni walika na kungi kwinge na maundu maingi alatu itialite katika 2 minutes na niwe ngwenda kwasia kana niendane kana windie ni nasio ka windie maundu asu na minukiriria mheshimiwa maundu asu onde miaka wa kwisila kinandu cha NGCDF na koti wa yolobyo kana Supreme Court ni waisie kana kinandu ki nute na mia woni waku ni weba yolo tusu wa Supreme Court ekana sikana ona kwasia CDF nute ti kwasia koti kana kwasia ni utena miao lakini miao na ithio ambunge tusaobasia kutu sioke ta ambungeni na baiki ndukitu la CDF ebetwa ambunge maisa kwetekela na tujitekela na nenda kwasia kana yipo na ye kwendea ona jipo kinandukio thini wa account ya CDF kila ngwenda kwambio nengo ciana ciambie kusoma nundu ipaila usomethia kuri nenda kwasia kana kinanduki kiebeteka nundu ithita ambunge ni ithito tusaobasia miao na ithito tusaobasia miao undu NGCDF yekete
kumebeta sindingi no beto lakini sito imebeta kindu kingi kibetiwe ni mauti yo kana allowances like mukwata ibetiwe ni SRC wo ni waku ni weba kini ni tambia ile tena nitukuona muithi kuokitia ibiki yo tungu kana sie kwemesala ni tayari tukumando makaiti ni kwenda ona ndoko lika kibela niki nayo mandi na manda na yo Safaricom dealer wonenda kwasia kana besa ila ngwata asia musala wa mbunge sionthe ilikandini mwene ndini nina tabise family yakwa chakwa niki baba kubena kwa na nikise na mwiye besa ila tukakwata asia mbunge isu ikaendelea na utedhiano waisia foundation ya kiabude sa kumanda besa kuma sia itonyo tumathathukuma andu ma Faith aniona ondo kibinlo ina moja wiyana nondo wa kuvikia kusakua ingi naende ndisika na ninye no ngonu kana lakini ma MP ala medo kumetenesa aingine wavikie kwithwa maitongo cia kundu kivathukanyo musaisia nitusio kaingi andini wa kisio chaka iti twende kwateania na mwandiki witwa mauvo Robert Mutuko. tunga mheshimiwa kimbunge ki undumu ulatu ethiwa tuyenda utunga mheshimiwa Kimilo Kibelani ni kwithiwa ni mheshimiwa museo ni mheshimiwa wingo nene ni mheshimiwa utwikite nesa kukilia ciana situ ona ila itena asie ona ila si ona asie matena kindu asie yalaniki akamakwata akamokililia ona kuya ndwani wanulika egwa bandu bethiwe be mushiba akalika andu asu families ya kathia akamyokilia no kethia ithini tukua twino tanu ni batwonie ithi titona kumweka no nginya tumutunge Kibelani aende na kwika maundu kindu kingi wasisia no kwatanite ndiwa akaivandia ikundi na ila tunaenda mbukano ya kumandho Kibela ki no natwiye katika andu ala tukwatanite katika groups no kuendea na ithi na utukilia takina mama ukethia amina tunenga kala kanini ka mbasali tina mulati witu o kila kana katungi wa school etha no nenganite mbasali ona itu tukaenda ukikundi ni kwitu tukosa tuketha nitwa gutethese ciana citu skulu na etha no ta masokoni no twathite o ana biashara o kutuinua ki biashara citu akina mama ni wese katika nyumba kwa ya mesieni ni twitha akina mama tukwete na no twathite gutukilia twende ni mubea na indi usu ni mwaitu mwe kuma kioni ki kwa winenda ukwatianiana na umwe weba na keni we woni wake ni weba masiro maku na umete kwa masiro ni to Steven wa Mwongela pastor kanisa wa Delivering Church Mumbune na ni umete kisioni kicha kaiti nienda utungia ngai movea nondo wako tu athi na mheshimiwa Kimilo kushoka kwa mheshimiwa Kibelani tiondo wa kawaida nondo wako ida twene mutunga nondo wa manifesto tunamutungie nondo wa meko masio mari kwa mandubu ndia lando lokasi wa kwie mama ni mayiye muno nondo wa itonyo ila wa matumea na mavoya na ngai mutunga inge na itwe vina ya Kimilo ila itheli lende twendienge umutunga Kibelani nikenda aende na ututumia itonyo ilangu maanisha itonyo ni maanisha aende na utwake aende na utusomethesha ciana aende na kutwikia stima na kiende na kutega musio kwa kitumiki twitunga muvea ithi andu makaiti nundu wa kushwa kwa Kimilo Kibelani ni mateina ni wendesyo wangai ni muvea na indi nendo minukililia ndu mo wa muika oba ni kana nake niwe owoni wake twi minukililia bima masiro maku na bala umete kwa majirani wa Jackson Mwanzia umire tuini wa mitini ni mwana ndiwa na tiwete na cia na ulonda za Kimilo kuma tene ogie gwito thia numbazire simba nange gubio arwake anesa na atusobea kubiko no mundi na bo ngai muno ne kana Kimilo atonde kupita ane rotredi asante peke ndo kingi kwa muika wona wa ailete kwika Kimilo ngona aswa katika utura maskulu nyeta kwayu ni ready ani mutari mathina makwa ne kana totonyo twa skulu tene mwana muika
ni mubea na india suno mawoni mamwe ma enenthi kuma kilioni mbunge kicha kaiti ni tina wa kwitha matungie mheshimiwa Joshua Kimilo kwitha mbunge wo inge kwa ilungu ya miaka 5 na ndi kuma ba Nandi musiaisia usu ni mwandiki wa Mobo Robert Mutuku na enena na Muyumbe Musakue wa Kaiti Joshua Kimilo na ende niweyo niona bala mitambo ina mathina banini ma network nitukume anisia mailo nitukwithwa tuende na ukwati ya na andiki angi maitu maubo ala me isione kibabakanyo natutala mboinga likoni esu nini nambisa kugutabya yulua maobisa manzama ya Usakuani ya IEBC kuyanga liko siaka ko na kalawa maubo metubikia kuma kulakwe mutangasi wetu Faith Mutindi kana maobisa eli manzama ya Usakuani ya IEBC ni mabikia na kukwatwa kwa kilame ukonanwa na chota kwithiwa matesi kana maisie forms ya Usakuani 37A na 39A na wala indi kumudhenyani wayo ni manane ngiwe binda mabiki na kumanda form isu na mabiki na kwithiwa mateo ikwata na muthenyani wa umundi kiokoni ni mabikiana kukwatwa ni maobisa ma abolisi form ila mateku weta balasie kana ila maisie kana ila ma misplace ye ila tetese basie ni form 37A na 39A na indi nitokwithwa akiuni kilioni tamboni nitokwithwa tuyatiania na maubo asu tubikie na kutabia ni chao chaende ya yulu wa maubo asu kuungaliko sia mboni lilikana ni wodini ya Kalawa kiseseni changa ka na kilioni cha kanaki wodini ya Kako Waya balainde form isu 37A na 39A ite umanyikana kula si na indi tukithwa tuyatiania na maubo asu tubikie na kutabia ni chao kiende yetenga likoni isu Naende Faith niona enendi muno maikulia mauvo makoneti thini wa mautumani mauvo makoneti magavana ma senators ma women rep naende no musiaisia ithi wona umesio nondo ethao yu mausungio ma member ma mbunge kana ma MPs nimo maende na kunewa certificates yo ni kuonanya kana kuituka kana o masao no maende na usonganga nitukwithi wati mwete mauvo makoneti women rep senators na governors ma county sito sia ukamba kwa ithi wai ona umesio indi o twendete ndikwitha timutabia kuma iliombunge kivathukanyo undu methi twe maikwata kana undu methi we maikwata kula siana kila umwe kuma bala we governor ngina bala be women reps na indi kwao you Faith ndeni wa county ya Masako ikuonanya Machakos girls tayo kwao you Tongweti Machakos girls niyo yembe na ni kwati la twase Machakos girls etho ni active ndeni wa maundu ama utete ni wesigila chweta Machakos girls niyo yembe nundu kana na mosungi ala ni na usome abumbe kango lilikania ingi museisia ndeni wa kilio cha Matungulu governor Usakuani wake bila cha governor Machakos girls number 1 ni wavinyandeti ula wina kula ngili miongo ili na itatu ya na imwe ya miongo itatu na imwe waita kana zioka waita na kula ngili 11 maana atatu ma 15 likana ni kilioni cha Matungulu Johnston Muthama na kula ngili nyanyama na 3 ma 10 na Rose Mulwa na kula maana Monza ma miongo kenda na ili twaninga liko sia useneta Charles Kilonzo na kula ya na yemwe ya miongo Monza na kenda na inde Kabindu usuni Machakos girls ungi Agnes Kabindu na kula ngili miongo ele na imwe maana kenda ma miongo nyanya twadiki bilani cha woman rep Joyce Kamene Kasembe Machakos girls ungi na kula ngili miongo ele na 5 maana 3 ma miongo ele na imwe Rita Ndunge na kula ngili 10 maana nyanya ma miongo na kenda Bena Selina na ngili omwe ya na imwe ya miongo ele na kisanga na maana 3 ma miongo nyanya na Monza andini waipela sia uyumbe Stephen Mule wa Wiper niwe muyumbe Musakue ngili 10 na Monza maana Monza ma itatu
Dr. Philip Munyao ula ni muteti wiyungamite na kula ngili 13 mana nyanya ma miongo monza na nyanya Joseph Mulinga wa NAK ena kula ngili 3 mana nyanya mai 19 na Peter Mwania Mwanzia ena wa UDA ena kula ngili 3 mana ana ma miongo monza na inya. Vero tuendese. Na ende tuilika isu ye kiliombunge cha Matongolo, tuilika kiliombunge cha Kangundo, kiuni kwa nyakana kula sia kuma mondo wa Kangundo neta idhelile na emo mausongio. Na ende no TCC ya kiliombunge cha Kangundo kula sia usumbe tiambea na usumbe Raila Odinga ni watu ongweche na kula ngilimi ongweli na kenda maana na William Ruto wakati ya ena ngili na miongo na itano na ende ningosio ni tukwitha ndikwelesya kulile mena sio ndini wa kiliombunge cha Kangundo sub county ekao yutambo kwatiania na Mike Moli ola wiki twi ni kenda tukafikia kumana na kwa mukata na ichao cha kitika. Nina faida mwinga kosia studio na kwa oyuti ni kisese ni chotalia kula cha matinyane multipurpose ola palani thiwe kuma muthenani wayo nginengelelia mwe musiaisia wa Mutongo TV mausungio makula sia kiliombunge cha Kitui West na indi kwa oyu ni kana iseso ya utala kula ni minie na kuthela ni amina na uthela utukuni wa kwa muki wa saa 10 wala afisa wa kiseki cha utalila kula cha matinyani ulani Stanley Mwangi wa bikia na kuosa udhiumu mukube na kwa oyu ni wakanithia na ndatete mwendoni wa saa 6 niguo indi atetima kipila cha UMC alama bikiye na kusinda mekwithiwa indi mainengelelwa certificates sio indi okumulili musiaisia wa Mutongo TV ni kana la etu ye AMP wa kiliombunge cha Kitui ulani Mwandu edi wa Nyenzi indi na kusinda ingi nowabikie na kusinda ingi kibila cha UMP kwa ila ingi waipana kwete kula ngili 18 na miongo 5 nowabikie na nopikie na kusa kwa tamwake li na UNND makiliombuke cha Kitui wa maithu kumwa ni Mwandu Edith Vethi wa Nyenze na indi nikana kiliombunge kino cha Kitui West ki ward inya ila ni vamwe na ward ya Kithumula kwa Mutonga, ward ya Mutoni, ward ya Kaui ovamwe na ward ya Matinyani na indi asindi alama okite kunengelelwa indi mabalua mo ni vamwe na kipila cha ni ya Matinyani ula ni na Sylvester Munyalo aviki kana aviki kusakuwanie nende mawode ya Matinyani kwa tam wake liniwe etu yevo na indi niwe waviki na kusinda ingi aungamite na tikiti cha NAK na ekwe litatu mana thandatu ne 13 ateti yangi ala eungamite mo ni pamwe na mukulu wa chama cha ati yetu Samuel Kisi ulaye mutati weyungamite namba ina AC Eliud Ngala wa chama namba 3 Joel Mutua chama cha UDA na indi wa mudia Will Marshall wa chama P ula ukite lwendi certificate ta MCA ni la chama cha NAK ula umasindie ateti ange thandatu la namo kibila kino akwatite utalo wa kula ngilitu na miongo 3 thandatu ateti ange la ule ka kamite ndikiti wa chama no Onesmo Jen Mutua ni we etu ye MC ya Kaui na kwa nini uno na 5
ungamite na tikiti wa chama cha Wiper wa thanthatu kiyo munyoki na indi itano kivula ula yungamitie na indi MCA ula ukite kunengelelwa certificate tamusi kwa mutonga atati mwanza na kuungamia kutia MCA kelelwe certificate wa maana ke ndana evdu ungamite na tikiti wa chama cha Wiper na niwe tuye MCA wa ward ya Kithumula kwa mutonga na indi nwabikia na kupalukwa na okambili namba 3 Anto nja wa chama cha NAK namba 4 Kilo Wambua ola muteti we yungami no sungu bili bia bia wa chama cha maendeleo chap kwa wa Matinyani Paul nga nao wa chama cha wa ward ya no indi wa kaunti ni musini tu na tiania punya malepe kwa kuma pau tuithinde ni wake tui ani ambombanio ola yo Naende musaisa ni tukitia wekeo nundu wa uvituka nusu wa mitambo wethi wa naende andikimo itu mama uvo mekundu kongi nthini muno kethia network sa ingi ni kusumbwa naende tukwitha tithinikia maundu asu naende tisio kethio ingi twende ukwatiania na mwandiki usu wa mauvo Mike Moli naende musaisa ni tukwatiania na mwaka Benjamin mwaka ula we Bomas of Kenya vala nzama Usakuani mivaka ikwithwa itaila kula sia usumbi na endeno nitukwatia kana mwaka ni weyumbanitie nikenda kavikie kuelesea na kutonya ni chao kiendete na ethabe undu wonde nzama Usakuani mivaka kana maofisa manza maisu avikia na kunena kana moloto ulamekwe maende na kunenga ne yulu wa utali wa kula sia usumbi na ini musaisia katukwatianie na mwaka kwa ku Benjamin mwaka Veronica na mkwatene samwe va umusino wa masako oyuyu otondo kuona tiva isangioni ambombanio ya Bomas of Kenya ni masani makioko kondo wa muthana ungi munene vyo kwanza maiya IBC na kwako ni makura va Kenya alame kwenda kumana yomba usungio maki vila chosumbi kuka kuvikia oyuyu ila ikuitwa verification kana kuthuima form 34A na 34B ila sonde siumete nthino ile mbunge na county na siethwa civikava sio siethwa civikia kwinda siliata na cameraman wakwa Kevin no akonye mesa ibaya ikwitwa table 1 alikuwa ni ya vayambe nthini wa mesa izuni vove kuiswa kana ila form sioka sietetwe ni the returning officers ma county na ala mumete nthini wa constituency
tallying centers yethwa civikia na kusiwa vu ala mausungio makasiani we mombene kana e-form ni siekulikana na kindu kila cha vatavyo Faith na Veronica ni kana umundi tikwatia vani vekwithwa nomba yusuto vatkona mitenani avo itina nundu alam ainge mendetwe mainda vanthi ne methitwe no andike mama ovo na labda observers lakini ndongo siake uteti disiende kuvika va ano kana kwamba kutavia kwimasani ma iyo tunekwatia siavake mitenani wayo wiyo vena kikalotu kwikwata siani kikwithwa kitwa igwe na andike mama ovo ni mwene kivila nzama ya IEBC wa Fulache Bukati atio havike ya kukui sengina mwendoni wa saa inasia kioko kuka kuvikia oyu kinamba kwithwa lakini no tukuona dalili sia nikitona kwithwa na kwi iyo masahani mawiyo kutavya ngaliko syake utetila si usindani ya kivila kinene cha usumbe ni kana ndongo imbinge sivona kwa oyu masahani atwe otondo ukonywa ni cameraman wa Kevin ni kana ndongo sia ngwatanio ya Kenya Kwanza ila sieva andhi wa Mumbai otondo ukona musiaisi atwe na ngalikoni ya Kenya Kwanza kwa oyu tuna Gladys Boss Shulei na asu nimo mongamie ndhinu wa the ile kuitwa National Tallying Center nitamo agents ma ngwatanio ya Kenya Kwanza vena Gladys Shulei tuna Ababu na Mwamba pena Eliud Owalo ulona hi governor wa UU wa county ya Turkana Josephat Nanok tuna governor ulona sakuiwe wa Kuyanande Stephen Sang na Ababu na Mwamba katiwa angi kumasani mawiyo nituoni senator wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen ondumwe na ula Muyumbe wa Lagata Nixon Koril on the Meiva ngalikoni ya Azimio kwa oyu alameva andhini kanala ni mo chief agents mangwatanio ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party twina alameva andhini wesangio yukwa oyu ni Saitabao Kanchori ondumwe na Karo Karugu Paul Mwangi na Suleiman Shabal asunde ni momongamie ni mo chief agents kana ni mo aseisi anene makula sia kivila chosumbindi no avasi utalilwa Bomas of Kenya na masani mawiyo ni tuonie mwandiki mnene wa ngwatanio ya Azimio One Kenya Junet Mohamed ondumwe na governor wa county ya Mombasa Ali Hassan Joho Meivandini na kwa oyu kila tutwaise kana tusiaise va Bomas of Kenya ni ile kuitwa relaying kana kutonya mausungio ano undu maviki ye kuvikiwa ndhinu wa counties na mausungio ala malikita ndhinu wa counties ano kana kutavya kwa oyu kwa na IBC ndhinu wa poto ndhinu wa poto ya IBC ni kana twina mausungio kuma county 12 alama tuonejo kwa oyu na ndhinu wa county isumbinge sio ni report itakana nisiona nite mausungio ma 100% kana alama likite yana yulwa yana katwa ino 12 kituo kimwe kinene kana tallying center imwe ni ya diaspora ile na ituo miongoli na Mwanza ayulwa miongoli na Mwanza na mausungio mo onde ni malikite ndini wa IEBC county ngino nduma Kakamega Kajiado Isiolo Homa Bay na Garissa ate ontinamba kona county ya Ukamba kwa IEBC kwiyo wiyo mazani ma iya moyo ndini wa kikalo chamu yani natutavisekana akuni makura onde alama na moka na mendini wa system ila ya IEBC ni kilungu cha miongo 3 ina katono 3 ila marata kume translate ke kura ni kura milioni 14 katono yemwe wona nywaka na utalo uondo wa kura mongelanya isusi ndenu wa mutandao kana ile ina kunwe through digital means mongelanya ile ina kunwe kwislanzia ya manual sionde siuka sinini va kana yinge va vyo kura milioni 15 na po mausungi o maende kuona nya ndenu wa tumemetwa mauvo kila bandu mekona nya undu atete ama kivila chosumbe kuvikia oyu makwati te mausungio mo na nikana kula iso onekana kwindu wasiva kuvi kwa bakuvi ache ote kwati zama ya IBC onakuchika iseze sia akumba nya movono siende kuona nya mausungio ano ala IEBC ekuweta onde maileto koswa ndeni wa nomba inoso na echo wa mauvo nikana IEBC ni ise mausungio mo ni kwithwa me final kana mambo ja kwa uti kwacha IEBC avikiana kwa confirm mausungio akuma ndeno wa form 34A na 34B ila siekuka kuma ituone soko ni akura na ituone sio leo mbunge au ndumwe na county yethwa vivikia kumatangasa
imwe kwa imwe no kana kwithwa ni mavikia kuvitukithwa na kuikithwa kwa kuma ba Bomas of Kenya otondo musiaise wonanekana ithie andiki ma mauvo twivo siama cia kiuteti na ngwatanio cia kiuteti ilanene hitongwe cia kana ciukite vano kana kukusia mausungio ma ateti mo ma kivila cio sumbe onamo meva nthini ma chief agents mo ngalikoni azimio ondu mwana Kenya kwanza kwa oyu meva na mavikia mwendoni wa wiyo nundu isezo ile ya vata vyo ya kukunikila kana kuverify kana kuthuima mausungio azundeni wa form that 4A na that 4B masianise na alame nthini wa digital kana manalile nthini wa online portal ya IEBC niyo yende kwa oyu na musiaisa no enda kumana yo ni chauke kwithwa kisiwa kana ni namba ya nata kwa utalo wondolo kwithwa wisiwa vanthi no Bomas ni form that 4A na that 4B kuma isasio kunea kura maana eli na miongo kenda na imwe maneli na miongo kenda ni cia va Kenya ila ciumite nthini wa constituencies kana ile mbunge na inde chuke mweke yolo cha kuongelele hivike maneli na miongo kenda na imwe ni cha diaspora kana kunyuma kura alama kunia kura sio kuma ituoni sio kunia kura mbesi anza kwa ukuma va Bomas of Kenya Faith na Veronica ideni twende kwetela tuone IEBC mevikia kututavia hata mwene kivilo anzama ikwiwi onde ivo lakini tikwa cho yuno kwendwa vanundu ma commissioner manza ma ni twamona meova nthini nimo maende kutetheanisia na ma agent ma ngwatanio inede no kana kuikethia iseso kukunikila certificates ino kana form that 4A na that 4B ni avikia kuendea undu vailita kwa kuma va Bomas of Kenya twende kwetela no kana tuvikie kutavia we musiaise witu wa Mutongo TV yone chao kikwithwa kiikiteka kinene kuma va musino ilovi kisaseni kikinene sha kutalela mausungio ma kivela chosumbe cha Bomas of Kenya kuma va ilovi tu Masako Faith na Veronica. Naindi ni mubea muno Benjamin Mwaka kwa kutumanyithia maubo asu ala maende nthini wa kisese kinene cha utalila kula cha Bomas of Kenya na utondu weyewia mausungio ma muthiapyu na ni moto kwithwa twinengwa ni nzama ya Usakuani ya IEBC nimo mausungio ma muthiatu kwithwa tuisisia utondu ukona mitandaoni kila kisese itakina tallying center yo na indi kila mundu utangasia matangazo mausungi otondu methiwa maimabikia lakini motangazo mausungi mamuthia makauma na nzama ya Usakuani ya IEBC na indi mwandikitwa Mobo Caleb Chalo wa Mutunga standby thina unene okwithiwa atwaise na ula ukutetea kibila cha uyumbe cha Kaiti na kilacho swa ni Joshua Kimilo twithwa tuinenania na Caleb na mutiri wa kibila kiu ungwa chama cha UDA Terry Mbaika na me utelini wa Lepanda ni kuya taonini ya wote Caleb ethiwa no mbiwa Teresia Mbaika mungiti wa kivila cha kiliombunge cha Kaiti na tikiti wa chama cha UDA na indi mwandu Teresia Mbaika nomwe unetha masembaniani mava kuve nolo tangasio kusinda kivila cha kiliombunge cha Kaiti Joshua Kimilo na ula no muyumbo ula wevo na watata kusisia undu ikura sie kunetwe nikuna ripoti ya kwitha kwina ka uvungulu ka ila regularity yo kuna kura ugeza kwithia amwe ma teti mekivatha konyo makivila cha kiliombunge cha Kaiti nimeuteta kana kwi na sindu itenzio na indi wesethia undusu wati wa moko ni MAIBC na nzamani kana maofisa mausesei na indi seso yaende ya kura cia kunwa na twina Teresia Mbaika yu atwelesie itina wakwithokie namba ile nundu niwe utangasio kwithena namba ile na utalo wa kura ngelikenda na woni mwau kana no kuconsider defeat whether ithi kotini twenda tukwatana nake mukwa imwe atutavie we etha ayekata karibu sana Teresia Mbaika ini Mutongo TV muthenani wa iyo kuyo kocha ni kutangasio kwa tweka we namba ile wate Joshua Kimilo ulotangasio ta musindi wa kivila cha kiliombunge cha Kaiti ndesewe na woni mwau mukwa imwe na musiaisa wa Mutongo TV. Asante sana Caleb. Mbeni ndo tungia ndo mako Kaiti mubea mwingi munopyo nundu wawe amusio la tunakunie twenda siasa nzeo cia muguo na iyo nitukonie kura
na venda ona mushindi nienda kwi andu makaiti owe mwanzo wa kwenda kukombo akaiti na nindi twambeiye twinesa ubika nina wikwacho kana ngaiye na kitumi na nitio di kwenda twina ibinde seo ya uthukuma kila ndo no kulia mheshimiwa la wasie kibela mheshimiwa Kimilo nishua kana ni ukona wa museo kwa kwenda wasisia chaka itikene tiwe nando 10 na akewe 11 paile enda beki tumichando mainge bete ukokela but of course muthenya wa ukona kura nitwonie maundu mainge matema seo na twileo maweta kwi a lot of voter bribery ko wandu openly ona kuma soko masiuko ni andu aingi ukethia ni meko wana mbesa na nengiti yeta wa siasa ndiye ndomo ya kuya athukome andu makaitinesa nene sekana onake risi sainge be conscience ya mundu ne mwandu wa ene sia kenda ni uthukuma andu makaitinesa resources ya kaitika tumewanesa ikaibala bailete kila kingi nienda kwi andu makaiti tukonie we amuseo muika wa kaiti I'm so impressed negwa nini na moyo mwingi nondo wa muika wa kaiti wasisia kwina mathina maingi at the same time na ila isi will ya andu ko bendo wa nondo wa mathina kone wombesa ukakona kura baba ilio na ende ndiye ndo mathusia in future kana oibinda tuendete maile okuna asiendo ndo baile ukethia twina tongwethia ni wendi nondo ni lazima twambe ite tandu kuthukuma ndo baileta kila kingi IBC mebea ya serikali nenese ni ma witness ye a few challenges here and there ukethia bego wiwakula ndo openly kila mundu ene na ende ndasia nende twambeiye twinda imundu nio tusiaiti ondu siendo situ siotomewa ko kwitoka iti maybe no to nkota ya mwene ndi wakaiti kana no kasio kabo ingi nuna iwa wasi ote mwiso na pena plan inge sieva sia kwakisha kana ne wasia isi othukumi wakaiti onetha ndu emuyumbe nundu ndwese whether we wakele manisha we opposition na no mbako kesevya mwene ndi wakaiti ne wasuvika twitene kwambia kuweta the next move engito ni thito silikalene na tuli kuendea na uthukuma andu makaiti kweka sindu ila twambia kweka namo na with time tukamana kula sieva samuno ose yokunenga mundu mwana wa uthukuma but definitely as a mundu mwikali wa kaiti mukoni wa kula wa kaiti mundu ngwendo ne wa service ne sia serikali lazima tusisie what is happening na tuenene ya kila kiende ya kisione kitu so personally ngenda ni on the lookout muno kwenda ne sia isi sindu ila siende nene buso ya onena na ndo makaiti kana tupendwe now that tokie namba ile you need time ya ko out sindu ila sitokona siende if need be ona serikali nenge ina mevela isa sia sindu ya serikali nikana sindu sia kaiti sia kanangike sindu sia kaiti tumewala sia ileta kwa ungeenda abu front line yes ya indi usiu ni mwandu Teresia Mbaika imu kwa mwindi ni wa Mutongo TV Usakuani 2022 na amini ya kuka namba ili ni wanivani wakaiti na niwe wasi wenu kwetikela kusindwa lakini ni wanenga na utuma niwe imu kwa imu kana mwene ndi wakaiti athukumwe undu violate na indi niki kozi kimwe cha UDA kila kina yeketa ila wewe asunguma yasi a good fight lakini wasethia ati jina elekela ngaliko yo tuna inomwe ula unai twa senator chief planner na chief campaigner wa Teresia Mbaika na ni kwacha nowe fianzi nisene fianzi kana fianzi ino sikesongoza ingine kendo SYOMBUA baini lakini notenana nyana musesi wa Mutongo TV na nikekamba Mr. Chalo nokethie musesi wa Mutongo TV na tutapia kunilia mwi ata after kukwata matokeo haya Yoseo ninye Chalo na ninye mume wa mheshimiwa Mbaika ula onosindania kibela cha kaiti ningwenda umwe congratulations kumunenga ukathi munene muno byo ndo wakwithiwa ndo wambe musindani utoetie ene bia na atana muno kuona tena ngumba nya wasiana na wakilisha muno aka ona tima kaiti moka ona mama kuweni niwikie useo munene na pio kakaiti onde
amana na nduma kaiti naona nya ukumba umunene witho kana ibinda yani no katwika muyumbe na no katwika mundu manene ine thukisie sera ila twawetete watu wete na nuna tabisia kila mundu no kwenda isautwika kutuwakilisha ndini wa national government kana ndini wa itu ndi ya Kenya yonde withia no tona kutuwakilisha kwithia mbunge witu na nundu ibindane yeye tiwe unakwata mwana wa MP wa itu ni mwendea ula withwa aithukuma andu makaiti amathukume kwa usio nake muka wakwa mbaika ibindane oyende na kumbe akakwata mwana o twethesia o ibinda ingi na tukamutuma akatuthukume kwa national government usino neni wake Mr. Chalo ande ni wewe wasekana ayasekana timu iso wa maundu ni meso thima sioke thiengi na mathau ma kumantha undu me usioka kaiti na kukwata kibila chake liombunge o masesi undu kuthukumwa nikenda wisethia ni matethia ngisia wendiwo maiweta kana ni kutethesia mwene nthi ni mwandu terimbaika akemina ku concede defeat kwa kisungu kwita wo lakini kwa kamba ni kwitikela kusindwa na kusisia mbe na kufocus na maundu wangi kuma imu kwa imu va wote ni nya Caleb Chalo wa Mutonga. Musaisa ni kwa tianu wavikiana kwijiwia mutete usuna tete ya kivila cha kaiti teri mbaika na ende teri ningoku ya congrats nondu kukanamba ile waranya no wiki tebiti na ende pio ibinda thingi na miaka 5 ti mingi kwa u ondola na yumite kuthukuma enende makaiti vikia na kumwathukuma ota o na ende musaisa o unit ukwatiania na mwandikito wa mauvo Kennedy Mulinge ula we muthingine boys baunibo be kutalelwa kula na ende no ni ndini wa Kibwezi East nikatoka vikie kumana kukula nitalilwe kana maovisa ma utalithia kula ni mavikie na kwamba ukoma kana mamba utwa kula sia Musumbe Bomas yakatukwatiania na Kennedy Mulinge 185 rejected ballots 244. Allow me to announce also the results for member of the National Assembly in the Azad State. For this post, I will eventually declare the winner and issue the certificates. So registered voters in this constituency remains the same, 64,740. I will read the votes cast in favor of each candidate. Willie Kyoko Maline, 9,169. Jessica Duku Kiko Balu, 11,395. Nicholas Kichonga Mwilu, 6,051. Stephen Mutunga Ngelu, 5,139. Amos Nyondu Ngumbi, 5,508. Total valid votes cast 37,262. Rejected ballots 275. And therefore, I would like to declare Jessica
results for Masongeni County Assembly. Masongeni had 9 candidates for the member of County Assembly. Registered voters in Masongeni is 14,271. 14,271. The results are as follows. Richard Munyori Asioki, 1,004. Abednego Tuku Maingi, 200. Mason Kingo Masila, and 5. Inyodu Munyae, 851. Mesha Musoma Mudoka, 1,170. Mutuku, 539. Momo Philip Kisigari Duba, 2,348. Brian Chalo Zoka, 2,502. Nicholas Bithi Yulu, 79 votes. Total valid votes cast, 8,770. Rejected ballots, 44. And therefore, I would like to declare Brian Charles as the member of the Assembly for Masongeni County Assembly Ward. The next County Assembly Ward is Tito and Tito and attracted 17 candidates. The ward 622,000 registered voters. I will read the votes for every candidate. Frederick Itumo, 71. Lighty Chalo Festus, 383. 163. Vinya Hio, 117. Sofa Sami Kilombo, 97. Boniface Naindi musiaisia ni mubea nundu wa kwithwa wende na kuendania na itu mbeni wekeo nundu Twitter wekeo nundu wa mabisa kwithwa mateku milanesa no mathina ma network na no mathina methia wa onanthini wa kukuna simu lakini twikwatiania vaile o twina wikwatio kana network ni kwithwa isowa na twisio kaingi kwa Kennedy na andiki alangi maitu maobo kuyanga likosia Bomas Benjamin mwaka ku aende na ututabia yulo wa mosungio ma kibila cha Usumbi kumangaliko ni sundulikana kana tukutabisika nova thini wa Mutongo TV isiokwata mosungio ala mawo na indi tuikwamba mbithia nundu kuya Bomas Benjamin mwaka ku atulenge mosungio ma kibila cha Usumbi na indi Veronica
twikita itha tange waisu ni nanengane ya Faith Mutindi kuyangaliko sia mboni kwithi wa kwina form 37 na 39 siaite mwene ndino kwithi wa nde kulia form sisiba 37 36 34 ni siba be form mwe sia mise nguma muno Usakuani ni ula wa vetie wa 2017 34A na B na indi muthenyani wa muthi eka twambo sia form isu ni siba form sia 34A ni la sidana mosungio ma kibila cha usumbi na mauma baya thini wa polling station bana baya kiseseni cha ukunia kula 34B ni sia mosumbi lakini ila siku wa ni returning officer akatwanginya bomas bala ni kisese kila kinene view cha utadela kula sia usumbi isu ni 34B na indi 37 isu si kuwetwa sia iteko yangaliko sia mboni ni sia mosungio ma kibila cha ugavana isu ni sio form 37 sia mosungio makibila cha ugavana na 39 oinge ila saite ko umboni twesa na isete lakini mobome yota kana ni saite nundu mobisa ma nzama Usakuani alame na form isu ni mabikiana kukwatwa maile anjembe form isu siendie ba mekie kwasia ni bandu mekie na molo siendie na returning officer unge tha imenukie maundu ni maingi ni tokwithi watu imanya na inde 39 isusi wetwa sia ye kuyangaliko sia mboni ni sia woman rep kana alame kwitwa ndongo isia akama county woman rep ni sio sia 39A sia senator ni 38 38 ni sio si the form sia Usakuani sia maseneta ogombe ni sio form sia 38 35 form sia 35 ni form sia mausongio ma MP so form sia 35 na 36 ni sia ma MCA ego siambie 34 sia usumbi lakini sia usumbi sipe 34A na B indi musesia no kwithi wa utesi kana tuiwe to form ukesa kwithia inge metutu kwacha ni form sia cha ni form sia mosungio ma Usakuani ula withia wa watu aiwa sia kibila cha MCA na kwa ni 36 sia kibila cha MP ni 35 sia kibila cha governor ni 37 sia kibila cha senator ni 38 na 39 ni woman rep na 34A na B ni sio sia kibila cha usumbi ndi no twende na kusoma ila twindini wa maubo na kumanyithia we musiaisi ubikie na kumanya ayulu wa form E nundu aingi no kitha matesi kana kwi form C langi no kitha meona ni se 34 niso si dana niso nguma mono ukegwa 34A na 34B na bikato tialete kula sia form sia bana sia 34A kana sia 34B na indi asuno kati wa maundu ala medhama inde ndini wa Usakuani Veronica naende mwandiki wetu wa maovo ula wendene wa kituo cha Nita Abednego Maundu ula wisikieta DJ Biado ebikia kwa sekana kula sia utalo wa kula ni wabikia na kuthela na oyuma obisa ma IBC ni meyumbanite kwa mbeleli ya kunengane certificate kwa alama bikia na kusinda ende kwa oyu maovola Biado kwa sinikana uloko kitia kibila cha MCA wa Mulolongo sio Kimau Ward ana tikiti wa Wiper Daniel Ndwiki niwe wabikia kusakua ni mwenendi na ni wokwikwatirwa kunewa certificate isu naende no kwitha iturabisia alangi mabikia ko vitu kidwa kana mabikia kusomwa ni nzama Usakuani na ABC na mabikia kutalika tamu mabikie kusinda no kwitha aitojani moao na itukwitha tikwatiania nake mabikia kwithiwa meyumbanite kana atetia suma bikia kunewa certificate sio vala Biado we ndini wa Nita kisioni cha River Faith ndio nakwenda yonesa pakinye venesa keda mobisa mama IBC menda o Celestiando wa muingi ndo egwa asia akatanga so ni sanana nundu ni wamboto wa 34 na 34B bomas na yuna ndiye kulia ene ndi mamuingi meikalangi na one mayiwe mabwe mayuluka otondo tumimu twende yo no tembea reasi ikala nomba wina painkillers nondo mutongo ikana mureti ulo kwenda abita aya mo bita nongi nanta kameka ambata nongi na okegwa wa mwe mutwe na ndi no andu mamu ingi maikwetelanga
nimekwetela nginya muthenya ni wao ni saa 6 no iwe saa 6 no kuituka echo wese masama naende returning officer wa muingi asia kana mausungi waketha inengane ni saa 6 nondo ni wamba kuthi ilobi Bomas akabikie kunengane forms cia kula cia usumbe ila watabwa ni Faith Makenzi cia 34A na 34B na indi kuyangaliko cia Kitui West kiseseni cha utalila kula cha Matinyani returning officer wa kisese kiu ni waweta kana no kwithiwa ainenga ma MCA asakue certificate sio mwendoni wa saa 6 ni masani no tandatika siano naiti alitie mabikie na kunengwa certificate sio ma MCA ma kiliombunge cha Kitui West nimekwithiwa mainengwa certificate yo mwendoni wa saa 6 ni masaa kanada tikambuthu siukite na indi musiaisya twetele tumanye yo maobisa ama Usakuani ma ABC makwatwa yulua kwa form cia 37 na 39 basongetwe ata atumanye kana form isi cia kukwatikana na tuimanya kana sengino withia maundu amwe mayikika ti kwa cia nicho chekika lakini kindu musungu kita sabotage ukethia either bena kulikirwa kwa kula kana ukethia na mama obisa aimenda anangiwa wia tuisa kumanya kwa oyuyu indi twetelete tumanye form isu kana isisi okwatikana na singaliko iba na indi tuyambililia ituwetie yulu wa muyumbe ukuma kibilani wa kilio cha masaku Dr. Victor Munyaka kwithiwa amunengie congratulations amutongiye mubea amukongwiye kongu amunengie heko amukadhiye yes amukadhiye muyumbe musakwe honorable Caleb Mutiso mule kuma na kusakua na etikila kwithiwa etikile wote ne kusindwa lakini awetaka na weno kwithiwa ayendesya maundu na ni wanengane ndata ya utongoi manto kwa Caleb abikie na kutongoesya kilio cha taoni ya Masaku asuno amwe maubo ala maende na kukitika andini wa mitandao na andini wa isese situ sia Usakuani ile mbetani ya ku ukambani na indi museisya lilikana kana otondu gutabise andiki maitu mama ubo mesioni kibothukanio maende na utwetea maubo otondu maende na kumabikia na indi tuisisya kate wa metwa giant in politics ateti alamethi twe ndini wa iwela na mabikiye na kubaluka metwa big losers so far ndini wa Usakuani umwe ni Moses Kuria ina utabite kwe muthenyani wa iyo itasia ugavana wa county ya Kiambu na chama cha CCK no bikiye kwasia kibila kiu Amos Kimunya no bikiye kwasia na kibila na Umishaban Nixon Coril usuyu tuisene walangata nondo kibila chake chosiwe mutangasi kabando no bikiye na kwasia kibila George Theuri Cliff Ombeta Jeremiah Kioni Kanini Kega Nelson Harvey Jasper Mudhomi na Alfred Keter asu ni kati wa amwe ala mabikiye na kwasia ibila naindi nini nolwa ni ukutabia ibila ila mekwita ni na utabia cha Moses Kuria itasa kibila cha ugavana wa county ya Kiambu na chama chake cha CCK na nobikiye na kubaluka Amos Kimunya itasa kibila kila kalilengi cha kipipiri cha uyumbe na chama cha Jubilee na abikia na kubaluka na Umishaban wa chama cha Jubilee itasia kibila cha uyumbe cha Taveta na chosiwe ni mutiti wa chama cha Wiper Nixon Coril itasia chama cha kilio itasia kibila cha uyumbe cha Langata na chama cha UDA na endi abikiye na kusindwa ni Felix Odior wa chama cha ODM na utono nawe tani mutangasi kabando itasia chama cha useneta wa Nyeri na chama cha NAK Kenya na abikia na kubaluka George Theuri itasia kibila cha uyumbe cha Embakasi West na chama cha UDA na abikia na kubaluka Cliff Ombeta ulani wakili
itasia kibila cha Bonchari cha Uyumbe na chama cha UDA na Nubalukile Jeremiah Kioni. Itasia kibila cha Uyumbe cha Daragwa na Nubalukile na chama cha Jubilee. Kanini Kega itasia kibila cha Uyumbe cha Kieni na chama cha Jubilee na abikia na kubaluka Nelson Havi usunake ni wakilingi. Itasia kibila cha Uyumbe cha Westlands na abalukana toswangi nyula eyo muyumbe team wanyonyi Jasper Mudhomi usuni MC Jesse etasia kebila cha Imenti South eyungamiti atena cha mabombeni aitamani cha UDA na ende kwethiwana nomination kana wala munena ni amana ende ya ateti na makebe tanga we yungamia atena chama na abaluka thini wakwita kebila cha Imenti South. Alfred Keter eniye yungamiti ende tia kibila cha Nandi Hills na abikia na kubaluka asuno kati wa ateti alameina masitwa manene na mabikiye na kusindwa thini wa Usakuani uthelile kwi muthenyani wa isonaindi tuimendea mausio maunduni mo Moses Kuria nawe tiewe sioka thini wa maundu make makimbene anamitie private sector aendesie na maundu make thini wa kwithi wa abikiye na kusindwa thini wa kibila kiu unetasia cha county ya Kiambu. Naende wekindu wawe tata Nelson Havi nilikana undu na inabiti wa kwenda na kasululu ikisulu chake nicho kimofeli ye kana movement ziko na nyazina za si easy Ekamuravie ve kindu teri waweta na asia maundu amwe methano uteti nundu watata kusisia ta ukuita kibila cha ugavana wa county ya Ilobi Polycarp Igathe Polycarp nunethe yao na huta oni nathambia sio wakatendesia amuika maboda boda akathi sokoni na hizo no tactics cia kumanda kula na ende we have etha no ni yake gutwa kisululu Tia sawa. Tima ni maundu ma uteti musia isia meta u na pe muyumbe nesina nulike ne Usakuani wa 2017 pe muyumbe walikile utetini aina miaka 23 24 Igembe South Paul Mwirigi ulikana kananda campaign ndai na kindu ayaminia university ane wangali eta sana chama cha Jubilee ane wangali ni Musumbi Kenyatta na ene ndima Igembe South ma Musakwa na pe pandu babikie betha na ngusanisio cia ndiye ngalikwe nduya ilo ngalikwe uteti we maundu maingi na uteyumbanite ndu utonya vero kuchandilikanya pe murembo fulani wa I think ni Bomet one humility kuna uteti na ndana ina mbesa nginane wa IV8 ne UDA na ende no andikimito mabono nimekwatia mamanyakana no bikie na usinda no usindie no usindie toto ni wasie kivela na landslide kwanza kuniwe muno I think no kwitha youngest ndini wa mbunge ya nini women rep no kwitha youngest woman representative wa Kenya ulayang ena miaka ona kenta wina 23 24 mnaniki mata andu mama kweni mata na yanenga mbelenzi ni wie meiye mbelenzi mande school fees ambo sio ka school mbelenzi ona vie ni na utabia kana kula sima undu mwingine asevinya utabia kula sevinya uteti Kanye fedi ndangase uteti wekao na kina no make mbelenzi Belenzi ya Kenya na akamba by the way no remember Belenzi muno Belenzi no ya Belenzi ambo sio kasukulu na by the way nanu nakwata wamba muno ni muyumbe wa Makueni Daniel Manzo ulayu ni senator Musakuwe wa county ya Makueni Manzo nakwati Belenzi kwako muno no bwangu ina Belenzi no neketwe story ndeni wa BBC anena ngeweni ndeni wa BBC na kaeleza mwala wisilite nda campaign sia campaign isi enda mbesa lakini no sawa lakini serikali ya Makueni ni maeleo sisi ya makeki ombelenzi bandu nondo usuni mwana munini we na maoni we na maoni na ngoya utedi ya mwenende wa kilo kuita sia odi lo kuita sia kula lakini mbelenzi no eleonewa kula bwana ndo ba Makueni mbalukije ba isine sisi tawasi mba the votes na ende waya moi kwata
Moko atasimba divorce by the way you by that ina mwene nzima Makueni ingi nundu mama yakumana na memes. Adila tu kwa sia memes ni tula tukelwa twa mathekania Kenya mesikie kwa atu nulika ne 11 na kuna kawa Ukraine na Russia nginya Kenya ema wone iwe ni Putin maika na jokes isume na sema mitandao ni nundu Kenya aiwethi ya Kenya masovete kendo keanu na maka ile la tusuba tu kansi yulu ai mabangite esu nini yitawata machine isi akao mabangite esu ne yome utuma Russia Ukraine kama terese endo saniwa na we Putin ese ome ya Kenya mwina jokes mbingi memes isu ya Kenya na moi mai meki ye belenzi jokes mabanga belenzi hapo sio ka school amine school na nenge kuni kwa sakana andu tongo sia we school kwa tongo iwambia atongo imaende yao na school mimi atongo nene kule kwa memes tongo kwa memes ndeno wa memes la sithi twenye vele ya kubamba okira sia wonu kegwa kuteka I wish ke gani tonya musia pe meme nitumiwe ni mundu ya yobo lakini yuki enge ebinda eikwa kwe memes itakuwa kwe jokes itakuwa ona ikekalata na ebinda ikune na ibadukani wakati wa Musumi Uhuru Kenyatta na munini wake Dr. William Ruto kweka meme nikala video Zia ndeke nundui kene thekako na ndiye singta nondu kateki wa kiseveni munini wa Musumbi ndavindu gaka sisia Musumbi Uhuru Kenyatta yinye yu munini wa Musumbi Dino sisia yininyo ninyo nuwe Uhuru nuwe Musumbi nuwe Musumbi Muzesa anakuna utabeni kamimu keva awai kana wewe aka yo bamba wewe aka yo the cha and then wa number tumani mukuvira ni ile itatu kenda imwe itano enda babu kiotavya ni kamimu keva wewe aka yo kayo the cha kana wakona wewe amoyo ingine utavyo no kamimu keva wewe aka yo tanedia on the wa mutandao wito wa Facebook lani Mutongo TV ni vote live na ende faith don't demonstrate kamimu Nondo ninya na mama nasema ndiyo maana sio aya twambize na musaisa kiti ti kwa sia kana ni kindu kinethiwe ni ya Kenya mase ubite twindu tutu kwetwa mimi so joke twakolanga pressure ya Usakuani nesi twakolanga pressure nizia kulia kwa na ndimba na inde aya ambie ndi nyetinya munini wa Musumbi Nande kauni koka mimi ka Faith Makenzi ka munini wa Musumbi aise Musumbi naende ayumo komba nyaka mimi kala naigwa kainde chane twa tembea ku mitandaoni twa kamundu kasole tukabwa cartoon na tuka green na wethe amundu ethe wa kitwia itie nyaka nane nogeni ngatesa ewe kwa Makueni nyaka nane nogeni ngeke hawa munu kanane nogeni ngasema visa kana ni ndike kiseseni namba eswa ya sisia mudembosu Ani uzesi atuende na kukuya kana andiki maitu wa mawome isio ni kivadhokanio maende na kutumbanisia mondola maende na ukitika andhini wa kutala kula vala oyumi tuki kwekwati wa kwethiwa na DJ Biado ula wendhini wa Nita aruravye ni tongo imeva mavikia na kusakuwa na maviki wa konewa certificates otondo wavikia na kweyonea na wewe mauneni ma ateti alama vikia na kusindwa mayetekela na kuthinga sakana ku congratulate alama vikeye na kusakuwa naende feed kiuke mbonethia kana itheta andhi twende yona kuyana nondu bawitina wethia mutongo asindwa kindu cha mbende amba kwitikila pala maime ambao kwatia kau na nduthi na sindu cia muthemba ucu isaidia mutongo yusu akayetikila kana ni wasindiwe na maisha maile kusonga ni like miaka 3 kana miaka 2 ya bikia no thela no ithia kiuni kikubikia ni cha bikia kumithisia ula wetheni wa utongoi maundu ma kuthukuma no ukethia o chama kila Caleb waweta thila wethi wine wa certificate ase kana andu ondela unenda sekivila namo
oyu nondo kila mundu ona kiuni kineni weni MCA wa kinani mathatani wiyo etha nulikene o ndela manera seivila kila mundu anaina kindu kilo nenda kwikia mwene nthi wa bandu bau ku kila cha bata muno ni mukekala nthi mukasenye manifesto yakwe na ino etha manifesto ina itano mukasambuli kana mukabula mukethiwa na manifesto o imwe kana manifesto ila sialite nikenda ukethia nisiabikia na kutethesia mwene nthi na tuo bagundu wa weta yulu wa kuyana kwa nthi ya Kenya na muno maunduni ma Usakuani wethia mausungio maumiu ayumbe maleile ma MCA ni maleile governor no leile na ukethia ni kusemba kotini na yu ila wasi udalilika naye kata bosi okafukwa mimi sinetheka nalikana be mwene nthi unosie ndisikana ni wakili wagwo unosie gauni mekia na tula tuko bila ekia na atavia ayumbe alama ende na congratulate enzao apinzani mo na kuma kwa semeti kila usindi kusindwa amete mutonya itikila hata mwenda twase uya ni maeleza moya zetu ikotini kena tukwate uya ndisa kwithia ila me ikotini kwina ngusanisiona mwene nthi ni wokumia nundu kwa imagine you kwina makwani yangi kotini ma Usakuani withia tax no yongeleka na ndini yungamite na mutu ni ndo bikamanana in fact yo bakwa mutu ni theiye ba supermarket indi Naivas ne thia ando mabingitwe na kulilia ne wa ando melika mebingwe wa nini nondo mabingwe waonde methi makosa mutu na kila mundu aile kumala na metwile igenda at least kila mundu akwata na netha ndi ekulio ya tisioka mwaka wa 19 ni gwa kama sene kumbe wa 1982 ila kwa hiyo ayani kwa gwete kwa ikau na sindu cia muthemba tosu na indi tandi tisa kwenda tisioke bau ni wonundu utondo twetu naendia na kuweta withia kana maisha ni meta na koti uingaya nundu kila Usakuani witha ubathi wilo bia ciaguo na already tukuinkangala mengi ya Usakuani nundu wa mathangu niwe kana kwa mathangu makitwime West Pokot niwe kana Kakamega na Mombasa makasa kuwa na after 2 weeks na esu ningala mengi ya Usakuani withia kwina cost mbinge na yumbe kukethwa na run off ya ukibila cha usumbi nundu tinambo kwata mausungionesa esu ningala mengi na ngalama yo ngamiwanu no mwene ndi wa Kenya baimu nungi wisa kungamia ngalama ya Kenya ya Usakuani kana kindu chonde kindi ya Kenya no mwene ndi kwa withia mauta ni mabanda mutu ni wabanda sukali ni wabanda kila kinu ni tabanda na ndwithia mwene ndi wabaya ndi aende na kuthea nundu otondu ona mwase ni mimi mwezi by the isi na masomo nundu watata kusisi abe mimi mwingine alilikana ya Kenya maiti ila ateti ame ukampeni ya na muno amosumbi Ruto asya twikua Raila na Kamingi Nyabondo kubukubu Nyabondo aya nake Raila yasya tutumite Ruto sugoi ukweli wa mambo mwisu iwetete kana paibandu meuisugu sugoi na baimundu kuibondo ando asuma siokete Karen na Karen niwe sema isha ma Karen ndu maile mayana na mamwene ndi wa kuumisini kwa wila tukwiwa kana wikuwa mundu mutwa ebondo baibondo endete mundu usiendete kala Karen utwa sugoi no maybe nyumba nundu ikala ya sibitali ediko private sector niyo kuthama kana the private sector ta Moses Kuria mundu simu yesa kuyanana we mwene ndi wa baya ndi na kini muteti wa kila cha yulu ikala Karen we wikuya misini we kala ta onini ni mibuko yesa kuyanana kwa kuthibondo na kuthisugoi isuno siasa isunongewa na ba wende Ruto Raila ndaise kana asindwa kana asinda no onake no kwitha na handshake na Ruto meaning no kwitha matonyo thukuma imwe pa imundu wese kana Raila akathukuma na Uhuru uno kwitha no matonyo sioka makathukuma imwe na handshake ikaende ya ingi part 2 so ina part 1 ukethwa na part 2 ya handshake nundu on them make kwa siona iwe wa ateria say the watchdog wa kaiti ni kuthukuma kwaba kubiusia ise mutetiu ai thukuma mwene ndi ata otondu we unawe eta kila muteti ake anei na kindu kilo kwenda kwika mwene ndi musakua kwa abe onge wasia mimi mwesiona wogo na ingine otutheka nyingi atheka nundu we utavie
na hindi we sio serious musaisa nuo kuumia nundu abethu yuka sio serious ta utwende na mausungi yani kusia kwa dry pressure nundu wikilia wikalangite mitandaoni ukona mundu weke tulangi twa blue ndatika kona twa bindu ka tukeke twa yellow na green ndu kazani we kweka lata wita wote na witha wili una hindi musaisa wabikiana uosa serious muno we nuo kuumia nundu mwandu asuna kuona itha makathi bondo na ikusio kuikula mwene ndikana musaisi ontu musaisi ukuikala misioni misio anandu mena uteti umekwita kibila cha usumbi na kuona ndo nesete cha WMCA so unatumia wandwa kwa tubathukanie uteti na maisha kana mekalile yitu ya kila muthenya utabisa kana bani watu kwithu watu yunenga mosungio mawo ndini wa Usakuani 2022 na endi director kanini ethano mbitikilia no twambe kosa uthiumo wa ndatika nini nitukwithi tuisiokethia tuendeye na mausungio nthini wa Usakuani ula ubikiye na kutwaiwa kwi muthenyani wa muthenyani wa iso na inde ndi sinisia ya director mandie mundu Faith Mutindi atutavie nicha ukiende ku yamboni kana malekilwe kana bado maobisa baendewe ata form niko atika niye kana inesio kwa atika na Benjamin Mwaka ni tukwithi watu ithi kwake atutavie na ko Bomas kuili ata kanini tuenda angaliko siba twendete kukwatiania na mwandiki witu wa maubo Kennedy Mulinge engaliko cia Kibwezi East ni kwatia Kibwezi East ulotongwete ni Jessica Mbalu wa chama cha Wiper na kura ngili 11,345 Kennedy ethano mbiwa oselela
Chukua hiyo, tunatumia mahaters. I'm like, Madamu yangu akalibia. Madamu akalibia hapo. Madam. Use the mic, madam. So that other people. Kuna vitu tunataka kufanya. Na watu I want to say this opportunity. Ni movea Kennedy wa Mulinge na ni musesia mwandiki witwa mauvo Linda Mate ula wikilome yasia kana mausungio kana mzama Usakuani mevaka ya ABC ni kweli wa yinengane certificates sa nana sia ya wiyo na endino ni tu kweli wa tuikwete mauvo wasu imwe kwa imwe kuma kilome na endi faith tuite namba kwata mauvo ma Kennedy wa Mulinge cheka undu weta si ni aziara tu break ndi kanini ndisia na noto very wet ya break ndisia na ito break kanini tozo ndio mwana tika nini musiaisa ndi tuisio kana na tata kulidika naye nitani nami na discussion ile nayo ba nichao na najikana tu yange wa ya mimi ni siasa ni sio kule ya mimi na ndi musiaisa katwambe kosa uthiomo wa ndatika nini thini wa Usakuani 2022 ndukathibasa ni twithiwa tuiciokethia na maubo angi